umbuzo ukuthi uJobo wayenzeni, uJesu wayenzeni. Uthenda abantu abadlule imekweni sithi ngoba bengathandazi into engenathi. Ubani othesi yokwamukela okuhle kodwa kuphela. Kutheni sagqokiswa kwabantu abadala kodwa secabangiso kwey'ngane. Khuleka Nkosi usize. Ngingangeni yafaka uNkulunkulu uJesu. Ungakhohlwa uJesu ufike labantu benomthandazo bebewuthandazwa uJohane. Wabona cha nomthandazo wabo uright kude khona fanele bawuthandaze. Baba ungasingeniskepi. Yeah. Ngoba imphumela yomuntu olingwayo ayimihle. Iyamphika uChrist. Imphumela yomuntu onjalo. Ngoba uveza into ongayazi. Bese umuntu oyingane athi ekhona cha yebo uyakhona ukuthi udlule nini. Nkosi ngisimamise. Uyabuza omunye mfundisi ukunqoba kanjani ukulima ukuthandazela kanti ukulima ukuthandazela kodwa bona wazi ukuthi masingayithandazela zohlezi ikhona ngingakho sifakwe eBhayibhelini ukuze uzifunde uziqonde ukuze masezenzeka ungathi kwenzakaleni ukulingwa yinto ozokwenza njani ozobhekana nayo kodwa kumele ufele kuyo. How do I overcome challenges? Spiritual beings need spiritual attention. Physical beings need physical attention. Manje ukwazi athathe into yakamoya ngenyama, athathe into yenyama ngomoya because we are destined to fail. And then umbuzo ukuthi ngisala kanjani ngimile baba. Sengilindi kodwa ngisale ngimile. You need to train your mind to be stronger than your emotions. Train your mind to be stronger than your emotions. Train your mind to be stronger than your emotions. Uyasibaza umuntu benze befuna ukulinga ukuthi sibe strategizile. Uyazi umuntu mengaba ekuphila ukuthi uqala ukuplanela. Ngiyamba kwi-series manje ethi sibambele nenyama nani? Kodwa sibambele nani? Yes. Ngakutshela ukuthi sibambele nama-principalities. Do you remember I said that last week? Ngathi ama-principalities umsebenzi wawo wenza survey ngawo. And ayascreena. Isithi asiklaseli singaqalanga sakuchecka ama-principalities. Ngisengazi ukuthi makhona inkabe ezongishaya mina ngofika la yamkela uJesu. Ibe lapthi. Ngaze ngantshela umsebenzi wama-principalities